Hioi e tiro whakamua ana te kapa o Pango ki te tākoro kia hapāni a te rā mere. Kei kirikiri roa te kapa e whakangungu ana i tēnei wiki hei tā Zach Gilford, ko tāna mahi nui he whakatikatika i ōna ngoi koretanga, mei kore noa e tūpono, ka uru atu ia ki te aroa kapa. Me hiki ngā taumahatanga ka tau ki runga i ōna pokohiwi, nei rā te wero mō Zach Gilford. I just need to bring work rate. I think that's my strongest asset, and if I can work as hard as I can, then I'm going to get those opportunities at some stage. He taumata nō hei whai atu mā Gilford whai muri i te tākoro tuatahi kia Tonga. Great try, New Zealand. Each game the boys are stepping up, and on the weekend it was kicks and ice, and they played well. So I guess I just need to wait and do what I can on the training field, and hopefully I get a chance at some stage. Ko te tukinga Tri-Nations kia hi tareiria te wā mutunga i tākoro a Gilford, mō hio ia me māro ake tōna taha hininga ro. I sort of let myself down a wee bit in that last game against Australia it was, so yeah, but yeah, I think if I can work on that, then you know, other things will come from it. Hei te ata o te wenerei ka whakaingoa tia te aroa kapa hei tuki atu kia Hapani. Irina Smith, Te Karere.